mot moken ma diet cher bot la diet minister madoro tic me poko ngech la diet ukelo kona ka cher ki project officer me ke kwara chuli Francis Ucheng lu diro madon pagamente lu tela yer lu wora lu ponye ke lu tino kwan ana moruba anya Alexander Ukidi moko Yagago kany ati council machung pelwak meliera kato sub county yot ka choke madiet me Gago district ati la member maneno lok me ponye e council ma Gago dok bene put potero kar maduong no appointment ki bodla wi rodi Ruot David nena chana mario me beru minister madiet maloyo kum tugo ma jolo ki tiang pa ia bene yom pira matek tutwal chi bino wakantien wa bino ka chobu cheke pa la diet la wirodi ma chuli dok bene ia yom me beru tin ipaton town council kama paton kwe primary school che ye o beru kama awira ye dong pekar malaj tutwal mwagali bachel mia bungen bia boro mano wora tila chat wele paton taya kao oidi yueo awora ki gang waliera ka to me bino ka konyo babana ki chat di chuk no beri chiari o duchu kai a ki gang e mago slipa maga e woru ki tiene nono e kanyu cheng matek ka dongwa oi winam chede luako tieni e rogo slipa chede donyi taya me paton mayo no o kama diet mada ki kany ene oberu ka beru maribo widano mapol ki ya Gago district kachel ki ka beru maurumo ki ya yom me beru tien meneno kala wirori tika chako chobu chekane ki paton en paton ene makwe ti yene ena ju beru ka beru chel madiet mau jolo wele ario onyo angwen madon e mwagali bechel ki mia bungen ki piera bero ki wie kene ka piera bero bin piera bero bor ma min te lodge Archbishop me Uganda maono berulele janana loom obino ka yabola bima Church of Uganda makigeru maleng woke guru okwanyo bishop me katoli geno woro ka chel kon ke kwanyo lago na mano dit lo ki ya chuli la kana mal ma oberu wodla mogi yolwal go woro ka chel kwet gi ge bino ke gamo gwang klipa ki yolubo pong me beru curtain raiser che gen go bino go goy na ka chel oberu miat mada ma yubdo tum ki yabu kanicha go woro go bino go bore mission paton kama kweti ye kombeni ma bino dok bene gwang klipa woro ki tiene kila bima wa paton kan go goy na gin kila kana mal na ka penyuru me gal wang no tela dini kenen kon kit mono dini woro ka chel kita kwaro kere mate lokeni machara lo tela dini o medde ben kitich ka chel kilo tela mete kwaro pieni jemario ene wan pir tek ilok me rochu ko padano paton kwe no dong tie ma obiru gang kwan madiet madam ya yom me bino tini paton kwe ma obiru gang kwan ma ono tiki volleyball court gagaen e nyim ot kwan ene ka turu volleyball madiet ye ma ojulu lotieno wab ma pol ma kombedi jomadongo a ke kangen tike turu pe Uganda kulo watiki Smith Okumu watiki Marino Bore ke ngara chel dok lo nyene ngom jo dek wa biru tino paton kay meri ye Daudi kelo ma aki galon volleyball ke turu dana bichel ente kom lu turu bichel ma ki yer ge turu pe Uganda angwen aki agago dok ben gang kwan ene ayejo ene okaro ki ye ma lego ni la dit et teacher ba metuk volleyball o mier ke duare ko beti patan kwe ki ene o julu dan ma pol dok nen lok metuk volleyball ma chalgin ma pira te pegi nano dilu football ke ken ento sports wing o mier ke tegi ma chalo tugo ma rompi ene ot metuk volleyball ti ya Gago kany ma ya yom tutwal ka bino tien ipatan kwe mekelu chobu cheke pala wirode
no iya yom total dok bene wi po e mwaga li betiel ki mia bungwen ki pier bungwen wi bungwen gang kwan ma kwana ye obiru liera ka to primary waloyo piem we kila pono wachero ka chung pila pono sub county e piem we madit mekit gum district no pade food pe mwaga enoni akwe primary school ena yo loyo ki kit gum district kulu wan macharo jo ma aki agago waberu ki yom ich madit mada wan jo la pono waberu na wario bichoko wer ki tien manono ye uniform adi chiel ken era kwe bino lago bon chi lago bon chi lago bon chi lago madong dit loyo mado tuwe wiye obedo miel buola maro tina kweyo goyo buola kara pato kurugi buola chane obedo buola madit dok bedo iya yom katin ke jola wakan ki buola te lokani furu tika gwakko guri pa kwe mau yuak ma tek total ila ko buola dok bedo wero ngene un poti ka kwan e gang kwan matiri mar bedo gang kwan madit mada e mwaga livario nono ke cher ke pogo Kitgum district mwaga livario ka chiel piem we mi pa de district obedo pa jule mission ma bene doga ye paton akwe ena yo loyo akwe no kelu awaga madit mada bot wan lotina gaga wan piene takijo paton akwe lo ni pap wan weng ma wa aki sub counties ma pat matia gaga waripe me kwero ne ka chiel liara pa lo primary no tie kitung kuja dilang kulaka no liat mada wan ke liara do uno loy wa kije ma pol wan ka ne watika jele ke ka wonga ke muranga wanero muchile ke bolo tino paton akwe no kitia chamo muchile ke riu edo wangwe ke chien kano donc ke gwago gi oni mana yo bu chung pe Kitgum district ke gwago gi oni mana yo bu chung pe pa de district la dit eticha de yo pa kwe anoni meta no mier ke roji ke dwok chen weka kwe ko dok chen ka beri map me Agago district kit mau no pile wi Kitgum district kulu dok beri no pile wi pa de district kulu chingo magea kwe pile wi Agago dogi mado Agago tiri kuno loyo kama dito liweng chido Agago matiri ni ko udwok chen ka pile wi kwe elokom we miel kituro goga piani uno yuek pier matak mada mamia kroji ku betie ilok me kato pen ke julu dar mapol akwe ti rompa kanopi 7 mauno ikar mauno na private schools no food pay uno ena yuberu schools ario makala tine tika kwana yeche we man tika kwana school matak mada manyuti lok me puonye meta no miero ke ilmalo wega kwe ku chak rieny me roche wego bit mabe cho wego ya yom ni ite wot mala wirodi tika woriye en tika tieto ke dano no mior ke makpu weg wariem chan ki chingwa dok bene pu ni mior pe don ko bet pu ma jui ne nyim ke ken ne pul ke ken mior wachak pieto la bole mior ko betie kaw don dire che gumu kay no ko ri mwan chak keto ne kin la bolo weg pe wajenge kum cham la duya dek ke ken ento mier wachak keto cham makai piero ke chiel e kayo na ti na dok lutini dok leo na ke kwaro pere la bole ke mwan e mero panga ke ken belwero jae neno ke neno ento de medde ke kayo ne donc pe kone ko na lutini leo to mier pe wajenge e cham la duya dek ke ken wachako pieto kodi mo ken mabene ripe kar ma laj mada e na yober gin makum bele la wirori tika woriye machalo yu achel me illa chuli malo wekero melim ku betie chingwa na ke paju pa chuli bene gweno mier ku betie ikit me yam chon ikit me te kwarno ka welu o inek ko gweno mala cho ka dong en chero e mino buang gweno wek en be dogo chero pire gweno eno ne dogo nywal dire ka in dogo limo la wori en bene dok ne ke ton gweno wak dire dok mi bene buang gweno in dogo dok kere meno ne deo pa chuli diel bene mier ku betie u pego bene mier ke gwake wet peke jenge kum gina chil ke kan katuo poratura ira mo mako gwene charo e kum kar en jemme weng dong tie ki chente manyuti pu po beru lok me pur ku da chile kan ke rub jemme ma pol bene wano tiki ngom bene ma laj
wek machala chuli wachak beru ki chente I chingwa cho wek kumbedi la wirwori tika worte ke duchu karma eno o kany o cheke me million abich madong ke chubo tien ting chau chera dilang benu cheke me million abich pia dilang la primary school bene bichobo piane en loke nok ento tiu mapol mau chere ket gum ipagen primary bar mia chel pwa makome eno dok pe mer cheke o ipajimo o chero miyo ma jammi kunu bolo tino kwan me kidgum hai doko cheke me gedo ka burro palotina nyero ikam kwan me kidgum hai man te loke ningo te loke ni illa chuli malo po biru tich pangara chel keken miero biru tich padano weng ke kwara chuli dong tika mako kitung chel bala wirwere tika woriye dul mukene ne weng biru bin ka illa chuli malo wun ben kitung chel bin kitung kany adire ben ke cancel ma gago wan put ti kar me budget cancel a woni kwire mada kar me budget en kit ba ben plan ti me fencing school pena kwe oberu school ma dit ma supporting yupa gago district ma tek mada ke lok ma churu ka chel ke jemu kenane ki kel ben la tin budget mo ki ruak ben kit ma put ti ka go budget an ma chalo cancel ma ti jang tij me ponye wa bichwak ko kiching wa pa meneno ni mo ki ken ma ki kero me support ya kwe mer ko be chepi ani wano ti district councillors wa pe sub county councillors te lok ni district councillor pe neno gin ma a ki gang gi ke ken te ki don lobu ma mette I kabir mukene o mer wa bien wa mi chwak ke chwinya chel piano wa tiga tich pe lwak ma wa ya gago ana pe party pe lwak ma ler ka to ke ken ti wa bi chwak ko yo me ki chelo akwe wak kon ko ben mabe donc dul mukene ne wang bene kit ma watika wot ma chalo ke kwar me rocha chuli wan beno lego ni udonye ye ka donc I donyo ka rocha chuli o miero pe donc bed mano dok chimo wang na en pe ka timo gemo en kono tika timo ngo in bene tim megi la dit la wirori tika timo mege in tim megi ka e meru ki megi ni e meru ki megwani lokke dogo gin makulu ci wabi illa chuli malo ci watiu matek pe chuli le bon chimo wang en manok ma in timo ni ena je kaka ribo ka chel che jowa magin tete dero aloka bi chako biru tie I komgi lega na ma giki dong tie kuman ni ma chalo luak ma megwa mi but levo ma chole watiu matek ma cholo lutine gang kwan bieni puonye ena ju biru gurri mi don lobo latin ma kwano po bi charo kalaro ngom chero ka tijwago kin mo kan be welo ngome ma nyuti no kwanyo lier mati kom ma matidi ni latin ma kwano be pekejo kikiniga mano kiniga mari makejo ki kore wi ngat mo kwano pe dok kejo mano dok le nen wa ki wi level me kiniga ni dok ol bero la diere ni karbe dik niga tieba ento no kwano be ngeo ni chek tie ne ka dire chere timo bal ki ti kom ki chek mo ki chere buj dero ni aro lo tini deno cham ngat ma kwano tigi kero me tamogin enoni ma nyuti ka wa mi rocha chuli wa kero guri me don lobu ku betie lok me ponye piane jang don lobu mo kene weng tui ke kom lok me ponye maka wa kero ponye ma chalo gin ma perta ti lo tino wa enne ma kombere wa tiga tutte me jolo gene geno bi don ma be ti kombere la wi rode do ti dugu korne alego dong joma chon ben ko kwana pata kwe won ben beno ti mego wan ben ki district ma gago wa beti mo dugu kore wa cheka wa ribu chingwa ma chalo kitman ti wa ber roch pata kwe pedong en keken wa ber roch gago wa ber roch budlo bo ma chule duchu ber ma be ki paju mano ti ki dew ma be mano wi le duchu poyo logo man pirbana ki pilobona